Zani sizobantu uParafini nako umnyumba ohluphuza umuntu yakwazi uzendlini kuwe afika ashiya into yakhe emdaka ayibambe ngesandla ucimba uqinisile ke ayibambe ngesandla afika ayishiye endlini wena ungayazi bebezinga lizobulisa kanti lomuzoshiya into yakho uyacela ithole izoshiya into yakho into yakhe emdala ikusokolisa uzibona uhlupheka ungayazi ukuthi kwenzakala ntoni yekutheni ngilali kanti abantu manje bengena apha endlini bashinto zabo okanye nebhizinisi yakho yathengisa kanti abantu bashiya izinto zabo omnye bengalizoboleka imali kanti ushinto yakhe mase kuyasokola yakubona ukuthi wena umuntu onenhlahla zakho umuntu onesibani ukhanyile ungumuntu othandwa zihlole zakokwini umuntu osikelelekileyo ngokwezinhlahla uphiwe ngamawini lamntu afika ashiya into yakhe manje befike beshiya into yakhe uzibona ungalali ungayazi ukuthi utheni ungalali khona umuntu uyisetshenziswa kulo muntu lo uqhatsha emadongeni shiza umuntu othe waza nento emdaka uphinda jike naye umuntu othe uzofuna ushinye kwabafazi apha umuntu ujika naye umuntu ozenento emdaka umuntu ide lanti ide kuyachisa kulamsi asikwazi uhlala ngoba umunye umuntu uya aze ngenyawo ngokucimba uqinisile endlini ayiphathe lento ngenyawo aqhumuzwa ngena nayo this afuna uyishiya lo muntu ubuqabe ezikona zonke ezendlu yakho ngaphakathi nase toilet akunanto ihlalayo apho iphinde ibuye ide kuyachisa kulamsi masiphinde lapha mama kuyachisa kulomzi ushiye ku asikwazi uhlala phasi yakhe asichiswa into ongayaziyo khona imithi ke njalo ke thina amabhaca esisebenzisayo xotha lento le phindile kokwayo ingahlala kutheni yahlala umnila yayo wayishiya ngathi uzophungithi okanye uzoboleka imali okanye uze ngalo ndlela azengayo bamthakathi uze ehleka akaqumba umntakathi kuthiwa ke be careful umuntu ubheteri ngonyama kwaye ngonyama noko yona uyayazi ukuthi iyalunga wamuntu uzehleka bengathi uzofundela imali bengathi uzomncokolela indaba kanti ukushinto zakhe apha uyakubona wena ukuthi wena ungumuntu ohlwele ungumuntu onenhlahla ufuna izinto zakhe ufuna le nhlahla yakho ezinto zikhambi azibona into kaThixo esokolo sokuza ngomunye umuntu phofu angenasibani usebenza ngobumnyama la muntu lo unenhlahla kokwabo maybe umuntu umntana esingqobo omnye kanye umuntu uzele umbethe unenhlahla zendalo azibona umuntu ngento zakhe zingahambi ngendlela azingayo abantu ababesinto siza bashiya izinto lo muntu ufaka ezikoneni zenu umuntu ungajike naye into yakhe thokozana camakho